Ubuzima bw'abantu n'ibindi binyabuzima bitandukanye, indwara nazo ni igice kimwe umuntu adashobora kwirengagiza. Indwara zishobora kugira ingaruka zitari nziza ku buzima bwawe, cyane cyane iyo utazirinze cyangwa ngo uzivuze. Icyakora, ntabwo indwara zose zifite ubukana bungana, zimwe zirakarishye, izindi ziroroheje. Ndetse zimwe muri zo zugarije isi ku buryo buri mwaka zihitana amamiliyoni y'abantu. Wabyumvise neza, hari indwara zihitana abantu babarirwa mu mamiliyoni buri mwaka. Muri iki cyegeranyo, turarebera hamwe indwara 10 za mbere zihitana abantu benshi, zikaba zikomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abatuye isi. Ku mwanya wa mbere, turareba indwara y'umutima. Ku isonga ry'imibare y'impfu, indwara z'umutima ziri mu zituma abantu benshi bapfa ku isi. Ubwo dusanga ko abarenga miliyoni 17 buri mwaka bapfa bazize indwara y'umutima. Kimwe mu bitera indwara harimo kudakora imyitozo ngororamubiri no kutagendagenda. Harimo imirire mibi, rimwe na rimwe ikaba ishobora no guhererekanywa, aribyo bita heredity. Bimwe mu byagufasha kwirinda iyi ndwara harimo gukora imyitozo ngororamubiri, kurya neza indyo yuzuye no kwirinda kunywa itabi. Ku mwanya wa kabiri turasanga indwara ya kanseri. Kanseri zigira imiterere itandukanye bitewe n'aho iturutse ku mubiri w'umuntu. Intambara irakomeje mu kurwanya no gukumira indwara yibasira impande zose z'umubiri wa muntu. Ijambo kanseri bitera ubwoba kandi birakwiye kuko bivugwa ko abantu bagera muri miliyoni 10 buri mwaka bapfa bazize indwara. Ku mwanya wa gatatu turasanga indwara zifata ubwonko. Abantu babarirwa muri za miliyoni amagana ku isi bibasirwa n'indwara zifata ubwonko. Indwara zifata ubwonko harimo na Alzheimer na Parkinson, zica abantu miliyoni 9 buri mwaka. Ubushakashatsi mu buryo bw'ibanze, uburyo bwo gutabara hakiri kare hamwe n'ubuvuzi buvurwa ni iby'ingenzi mu gukemura ibibazo byose biterwa n'iyi ndwara. Ku mwanya wa kane turasanga indwara z'ubuhumekero. Indwara z'ubuhumekero karande zikubiyemo indwara nka asima zihitana abantu miliyoni 3 zirenga buri mwaka. Izi ndwara zibasiye intege nke za sisitemu z'ubuhumekero, cyane cyane mu bakiri bato ndetse n'abageze mu zabukuru. Kwirinda iyi ndwara harimo gukingira abana bakiri batoya. Ku mwanya wa gatanu turasanga indwara z'ubuhumekero zo hepfo cyangwa COPD. Indwara zidakira zifata ibihaha n'izindi ndwara zandurira mu myanya y'ubuhumekero nka asima zihitana abantu miliyoni 3 zirenga buri mwaka. Ku mwanya wa gatandatu turasanga diyabete. Diyabete ni indwara nayo itoroheje yica. Ku mwanya wa karindwi turasanga indwara z'impiswi. Nubwo akenshi bishobora kwirindwa, indwara z'impiswi zikomeje kwibasira abaturage batishoboye, bigatuma abantu miliyoni 11 zirenga bapfa buri mwaka. Gukoresha amazi meza, kunoza isuku hamwe n'ubukangurambaga ni bimwe mu bintu by'ingenzi byafasha mu kurwanya no gukumira izo ndwara. Ku mwanya wa munani turasanga indwara y'igituntu. Igituntu ni indwara imaze imyaka ikomeje kuba ikibazo cy'ubuzima ku isi, bitera impfu, aho abagera kuri miliyoni 1 buri mwaka bapfa bazize indwara y'igituntu. Iyi ndwara yandura vuba kandi ifite ubukana budasanzwe. Kurwanya igituntu nabyo birasaba ko hifashishwa ubukangurambaga, gusuzuma no gukumira ikwirakwira ry'indwara. Ku mwanya wa 9 turasanga indwara ya virusi itera sida. Nubwo hari intambwe igaragara mu iterambere ry'ubuvuzi ndetse no kurwanya no gukumira indwara, virusi itera sida iracyateye impungenge ku buzima bw'abatuye isi, cyane cyane ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Hafi buri mwaka hapfa abagera kuri 630. Ibi bigaragaza ko ukwiye kwitondera indwara ukayirinda. Bivuze ko udakwiye kwishora mu byago byagushyira mu kaga ko kwandura virusi itera sida. Zimwe mu nzira zo guhashya iyi ndwara harimo ubukangurambaga ku bukana bw'indwara no gushishikariza abantu kuyirinda, ndetse n'ubuvuzi bufasha abantu banduye mu kugabanya ubukana bw'indwara. Ku mwanya wa 10 turasanga indwara ya malariya. Indwara ya malariya yandura ikoresheje imibu, ikomeje kuba ikibazo cy'ubuzima muri rusange, bigatuma abantu bagera kuri miliyoni 60 bapfa buri mwaka. Gukoresha inzitiramubu, kurwanya ibintu byose bikurura imibu ishobora gutera indwara ndetse no gufata imiti ivura indwara ni bimwe mu bisubizo byo kurwanya indwara. Muri make, igihe cyose indwara twavuze hejuru zigihitana amamiliyoni y'abantu, hakenewe imbaraga zikenewe nyinshi mu gukura ubuzima bwa benshi batuye isi ngo buve mu kaga. Ibi bizashoboka binyuze mu bushakashatsi, ubukangurambaga no guhuza imbaraga mu mpande zose z'isi. Ariko nanone nta gikozwe bishobora kuba bibi kurushaho.